Eto, ajmo smjata. Do krajića. A ne, i mi je poraz. Prvi stvar. Vidite to što srce da ga još... Ne da iskoči pred teški to. Ovdje treba izaći, ali tako? Nego? Ima još iza. Ovo što treba da se sve ti uključili, ono, ne, onda još tako. A možeš se i okrenuti na ulazu u autoput, prije ulaza u autoput da okreneš. Neće ispraviti dobro, nego samo. Evo ga, tu bi mogli upati, ajmo. Laska kao ona stavimo tako. Nije, naravno, to može, ako ćeš isto.